Biamono kigmo mwanchu murigelia wa television ya Ndizi TV ni marago bendengi ya tukumira na gaiga ase TV ya honambe mo yumuno wiki Gusii ya Ndizi TV kirendo chikire Chinsa Isato nenda ikeyemo ikini Chinsa chirogo ngorwa Afrika ya mocha mwanchu murigelia ali tukurio mwali kegima na biga mangna mayia yo mwali kegima yo mwaka buchiri bibere ne mirongibere na ibere nkwera libageli go kwarigana no moyo murabu kegima eliyo nyale ko bamo nainche komanye ali abereka gwatika Chinsa nyochonsi na mange abereka go korekana Gatiabo Olio Renge Omopa Bawe Kanisa Catholic Omanyikanite muna Emeritus Benedict 15 no mo Oyobono Nigabere Kagosira Kabwate myaka 95 kamenyete yali sensemo ya Vatican gotoka imense ya Italy gose Manyikanite muna Rome ayo negati yali abono agenda tokorekanense weta onyole bono lero nitukulio mwali kigima liyo mwaka wichirwibere ne 20 na ibere na igontu Robert kegima botuko bona mange kegima gakorekana abasaki baito na barabu basokire siko Joseph Mokogoti Esbon Nyamete na boigo Victor Sultan Obanyi na Brighton Makori nigo bare Alice Stadium ya Kenya asete ngen tindi kegima egochiko bwatu kwa obotuko bwarero alia no to gutambukira mwaka obotuko bwarero ki fireworks ose kibaruti go bwatu gutiregalia kone kiyamna twakoro mwaka bwichi bwibere na 22 na bwigo chako mwako mugiye bwichi bwibere na 23 ayo negati hali bona agendrete gokorekana abasani buna Faith Stan na bwigo nabanda bange no mubunge umanyikanite buna Nero Badia Barongo negati abali bayikire enseme yuna bwigo bawuchwikira nasi umugigo yubo butuko bwarero dukokoretera ye moseyemo asi television yaho nambe ya moyumuno bwikuzi ya Ndizi TV ubwansu bwumugusi bono tinda getingenda mange tigangende sensemo ya kabere ginkoirana namanga namagia senkira yobo kirano Buya kigimo mwanchu murigelia bo television ya Ndizi TV bono tindi njubweka nigotore na Joshua Auta oyole sensemo ya kabere boigo koletera mangana magia asinkira yumuntu wabwe byorokererio bono obutuko bwa lero kerori tukoli chugoncholia na gwikali tuko lie Jumapili yo chukaba tariki go setariki yamo yumutinyu mutangani bo mwaka bwikiri bwibere nemero 23 umurayibwense ya Kenya muske William Ruto nigo ali asinyumba yobura ya State House enke ya Mombasa asebona uchugo chengera litukeli kerori chugoncholia no mwaka muya abu no arabu atokinkwana ya yekorwa buno murayibwense bunere na robotambe enga kibono agendrete ko bensemeli no bare no mugnoye eskuru sensemelia ya Mombasa na boigo bona uchugo toro boti ruwaye kurwa ekero chirike Chinsa chiria echabutuko Chinsa isano ne muchabutuko ekero mwaka ochiya ko woncholia ekorwa ase ensemelia ya State House enke senyumba yobura yenke ya Mombasa no haribono kuru ase ensemeli tugotigana nayo nigo tugore nago ikasoro gonkoro Gusii ase tokumanya buna umugabana bwi county ya Nyamira muske amuski momi nyaribo nigo hareire igorye bintu biri abereka kwikirania nabo igo biri arobertie goche kwikirania umwaka ribusyo umwaka bwikiri wibere nemero 23 chinga kicho umuteneri bw'abanyanyimbo ekimani mitugo kurase county yo ya Nyamira nigabolirie abatumiki bikibara ko maiso anamno chinga kichi echimega Yesu gukuyabereke ko na bwigo mwaka muya ayo nigo baringi kunya kwana ase constituency ya North Mogirango umusagito kurase county ya Nyamira job mangi na twariga ndi roboti oruo asinchira yubikirano nigo ababwatani ao baikirana asensemo yabo mwagamo ebunge ya North Mogirango asomo sangerekano bwo kwanera igoro yechinchera chokorenda amasingara nyaitone moyamanye ikinege sangyo abangi na Mungu atesi umugisangi akorekeke kago kwana ensemeyo omugabana bwe county Nyamira Amos Nyaribo nakwanira egatia magenderero akolira so mwaka yo bwekiri bubere nemero 20 buna okoliko kwa borokia ba ECD no kwena na scholarship twarwete hadi na hadi hiyo tumeanza kutimisha abantu mu ba ECD na dada mwara na hasa kabarina scholarship na promise tena ile tabana 200 skuru ase arwa eira igoro yamangana aligechigo ikirania aso mwaka bwekiri bubere nemero 23 buna ogosira abana chimisa tubago chigokora obonyagitari na gukinya ekerengo kyobolemi
oboremi jira bari akaire chiguru gorande bindo bibatezi oboremi amaraba erinde mwairani bari yao uzoma veterinary ojomo giriacha ocheja agoterio moyo mwenda kogora diji koko jane ko ikariende pungo modiyo kabe kiro mwaka nyira abane mangana ko gunasi clinical medicine abana 300 ase ateba na chigosira chisekta chinde buna chinyagitari na koenekya buna maliogo atokira roro Dr. Zie fani ujimote era kora maliogo tagora nyagitari diyogo kora 300 orinyoro zineshi 100 ensemo yaye omo county commander bw'abanyanyimba ase county Nyamira Kimani Mitugo nagikeria ogokina kome basoka nasi chipara na gosaba barundi chigari ne chipigipigi gwetanga kurwa soko nye binywego byogotindi ekero barasipara na koba maiso chingakie chichemeyega. Sherehe zetu tufanye kwa taratibu na kwa kipimo, tusiwe tukawa walevi zaidi tukachukua magari na pikipiki tunaenda speedi, sababu accidents zimekuwa mingi karibu kila siku. Vijana wa pikipiki tunapoteza mmoja almost daily the whole county. Kwa hivyo ni kitu ambacho tunatakana vijana wetu wa bodaboda tutie manani mambo ya usalama barabarani. Kurwa se county Nyamira, Ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Viamono kigima Job Maangi kurwesi county ya Nyamira. Gutigana nayo yutukana wikase county ya Kisii. Umutakano yomo asterieta esta kirubo omusa kurwa sensemo yaraganga yutoke me county ya Kisii nigo bono akolira eliyoko bwobwene bwaye ejemagega y'abantu batamanyiri gotagure nyumba yaye asegotebekana hamne nyumba yunige yakakire asabunerete kwagachwa echiro kwanangana nere nigotebabuna kurwa bumagega nigo baikwanete n'abantu bensemeyo nakoegwa libagerio elibanyare kwagacha chinyumba yabo cyabo kurindi nigo bamonjokere nabono nigo bagoteba enseme yaye nero yoka ebwenerete kwagachwa echiro musakito Vincent Onyancha na kwariganiriyo roboti oruo asenkire yubikirano omungno yo mumutakano akurwa raganga wodi ya bogisere bunge ya kitucha cha South County ya Kisii mbirarare asogo tagolirwe nyumba yaje asekirenga buna nobolemo akubunigwa korengana n'omungno yoni gagote yabuna obolemo obunigo bole bw'ekisokoro bakabali bakalemba rwetechiro balenga bakakange 6-7 bakaba surrounded yonsiga iga lakini wana yamaye goiki kagete babeka namu wana bakara gotosukuma ando bagatanga ikirere gucyansa na yamo asene yanega ekiaho nakyo kigogoita omungna esta carboni gagote yabuna babekane tamo kurwensemo ekisokoro abasaba rwetobogere mobu ase chirera kanga korosigwa ase kolenda abande berusiriyo na komonchokera nagote yabuna kwaye no echiro ebwenrete koba inanyete ekaenda bwete ne nalisega ese pigipigi alafu ende kera kitekyo kekomenya koziga una nazo kwenda kukura uwe nyombe yaguri nyumba kera kiteka kamya kamurita matabali koziga kemenya gato chimunali ori akamwa nafasi akatanga na kuchimoto asa mentire buna nigakare kunrirwa n'abarayigete be serikali abo baganetiye kumuryanania obore mu bwaye chiro nyagiye dali na tomena mara bana togenda baka koti nto mukivu chiro te chetiga chiro chakete kurwa kusia igabona toka plotlands ndundu koru 1990 nganda tokwaka na plotlands tobwairu bakachikali tobwate kwaito wana abu toigwinga bahoni riga abaone tiasanga no mondo ri bago chitokesa nenda tena ki igankwane karuga hi mondo taraja no korete kira kitana kuhiri nyumbe yamatebo igoni go baichaneire gekorekyo asomungna kunrigwo bolemo eriyo echiro yaraganga kokiniwa egento kebwenerete ke komanyonga kyo mogondo yo no bwesoko no toibolere no chidere chito chira momuro minto no ibolera ega no enyo mo chiwo monto omongino yoga no mongina okorero bobora kabwaje mi over 30 years lakini rora bona omwana bwanchire ngaki mama agacha onyare kobera kwale mede korutwa soeta ko somo otale kwancho tegere
omoire tibesa agache ng'aki konyarekana bono tokorora ebikone ebisita naiga nasitoibwere. Yeah, we need our rights kaki. Wilfred Mokaya no munyakirobo ase chiro yaraganga. Igo nchorire buno mo chairman w'abanyabiasara ase chiro yaraganga market. Aiga ingana ndiri yakorekanire ndutu akumiri ekiagera raganga market kuruya jagete 1963. Tiana gokoro demarcation egitu round tumanyanga yechire berete. Polisi wali tokuburi kera bantu bataka kuagacha nabo monda gusiminga yakuagacha. Ekora kero kene niga kontra kono wakane prot era ta kitanyo ora asa kuagacha aira ni kibese kiria akobogo tumika kiro mwaka igo tuwari kuburi singe jori ngamune iri akorekanire serikali asinale na ruto ko yirusia mamo jake ekiara kulunga kiye kire ya rwedu ebigingi mbire bya begetu ekere bigingi bya begetu neta keire babeke sengenge yabe koroki ngane echiro na agaika ni siko ye chiro abantu bamanyanga bakore mirimo na nigo bamentre buna echio nechisegi chigenka chigendereta sensemeyo asebaganirio mugambi kone kibuna ngwesona niare gati lakini taligento ngakarueto gusikoru kwenda abu county okoranga abajete bakakusanya n'abantu abase itogaya na bakwende bakateinoyo oinero motemuri koru kwendo koru kuina batyo mugambe ukwana kende kyara nere namini twatange chiru cyaye babechire kare achitane kunito chukwa mata report ya Ndizi TV kurwa sensemo yaraganga imeye county ya Kisii ritirane nchenkoro kwa Vincent Onyango. Biamono kegimo mwachu muligilia kira togendrete bosio abege no be kanisa ya Nyabigina SDA yigo toka ensemo ya Mosocho me ya constituency ya Kitutu cha South me county ya Kisii nigo banyo ruano chano konene magiga yebinto bi kanisa yo koibwa kolenga na brobo ni yote bekana buna egesa simirekyo nigo giabetege go soibwa enchera tabuniri na abubaso etororo nigo bibire binte binge kolende nigo butukibwa chakire na nigo bakoroboti asegete ni Mosocho Sara nyarangyuntita na koriga dio roboti oruo asenchira yubikirano Chinga kirire litukolyo moelio aso mwako yo wechiribibere na merongo ebere nebere boigo ere sabato yo moelio asaba egeni bedini yagi Adventista nigo yaba omoichano asaba Kristo be kanisa Nyabigena egotoka asebunge ya Kitutu cha South abo baiberwa ebyombo byogotumeka asoko genderelia enchiri ayo na mariogi ya baigeni ataligosoka boikirano kubwatekana no koibwa kwa makondo ayo akoira eliogi atambe aiga nao bakugacha ebyombo byabo abwase banyora bibire inchendenete binte bibye kanisa inchengo jumna nabo kabona mambia ncheko beke binte kanisa nanyole binte byarusitigo ese kanisa bikagenda Akinje ngosa baiga ebintu bya Nyasaye ne bya Nyasaye bira ni aye ngoraye ntubuke mambia obira beke nonge sonaiga korengana nabateneneri nabalisia bekaniseye nigo basiria ebintu bye nibetalinke asibagikelia egekorwekyo bororo litukolia lero tare 31 mutinyu 12 litukolia sabato Chinsa 12 igo mubwatani oyo mubwe kanisa ya Nyabigena arwe report nga ekanisa abantu mbaso eto bakaire bintu twachicha asemambi mono twanyore kene igo baigurete bibuli ese ebintu bye kanisa byarenge twanyora bairire box speaker yemo ko rweli 22 na 4 ne ya kabere 24 chonsi chikoire 48 baire mixer ya maha ekogorwa shilingi 30,000 baire meko ekogorwa shilingi 7,500 nigo banyara gwaka oroboti asegetaseni kya banyanyimbo kya Mosocho chingaki obotuki bwachakiwe ase igo twaende report twakore report ase police station baija bari twarikire OB naende twiranire kanisa twabere tugosaba bakristo bonse na baikaransta baichanete mono n'abantu bonse bale sekenyoro bakire baichanire mono tali Nyabigena SDA yoka
korende nigo boibyo bwo bogendete kwena kigwa ase chikanisa chinyinge asabarai na begeni bagikeire bikorebyo na gusaba gotigwa limorioka na gusika ebisasimero bya Nyasaye. Chikanisa ao chigokwana igoro y'ebinto amo ne bikoro bya Nyasaye bikare kuibwa abaminto twabasabire musike chinyomba chyo monene lakini abantu abaire bintebi tigabarole babiranye nyone bariko kubirania mbanyora amaze amaragirwa ase kanisa ya Nyasaye. Kanisa ya Nyasaye siri ko rwecheche twabire kanisa y'emyaka emenge bintu bya Nyasaye bya kuibwa abamwaire binte ino abanyasaye omweli oye nigo abaiboli basemigwe kobaegeria abana babo chimbwa chingia eliogotanga ebikore bunebiga chingaki chabosyo na kobaigeka asoboroso bwokomoiroka omonene twasinyire gitogokora lakini twamenyanga abasadi nabo barigo tukobasabira Nyasaye konye batwiraniriga kibintu gitu pono gukurira kwane gucyase abayiboli ngori nka munyare kurenda abana baito unabona bachirenga chirusechi kurochi college kurochi skuru ao morenga yabana baito bagotara chisa bagosoka kuruchinga chino. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV. Otikana nayo yoboibia se chikanisa nigotoguska motwe asegesa ku kia banubia ekigotoka ime yumuchi obusongo nigo bachengera na kualigania omwako moya asebo igo banyurege korokyabo ne chingira cyokomenya nigo bakoro muyigo yo asensemo ya Nubia Social Hall ekarabara wano munyakero gobo Hassan Sharif omosakito Brighton Makori na ikira naso muyigo yo nabo igo egotaka komanya kirenga kyabo yo kora omuyiga ongabuno yo. Abakenya au hazinze ya Kenya nigo bagendete gusherekea chinsemo au anekero bagukura umwaka w'igirubere ne 2022 iriho gigaso umwaka w'igirubere ne 2023 asensemo ya Nubia nigo batwara moyega bwo kunyurege kero kyabo moyega urawa no munyakero wabo Hassan Muhammad Salif. Leo tuko kijiji ya Nubia ikiwa ni Nubia Multipurpose Hall. Leo tumejumuika hapa ajili jamii ya Wanubi. Leo waliamua kukumbuka juu ya utamaduni yao ya Kinubi. Ganyaraga kwera ningi kyabairira gutwara umuyiga oyo. Na madhumuni hasa ni kuhimiza hawa watoto wetu na wale ambao watatoka nyuma kuhifadhi mila na utamaduni ya hii jamii. Boigo na arua sababu ya kabere y'umuyiga oyo. Ya pili tunajaribu kusitiza namna ya kukaa pamoja kama jamii, yani cohesiveness na integration. Naona sehemu zingine imekuwa ni matatizo sana, jamii kabila mbalimbali hawakurubiani, so maisha inaendelea kwenda na inakuwa tena ni hasara sana kwa familia na serikali yetu tukufu. Sharif na Nyaraka kwera na alibaroberetia so mwaka umuya. Tunajaribu kuweka msingi ili kuanzia mwaka ujao tuendelee kuifanya, lakini katika daraja mbalimbali tunahusisha makabila mbalimbali, tena tunaifanya katika siku moja. Nigo bono banyarire bakumubori mu gavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati kurialia na kubeka litukensemo iryo konyorege koro. Gavana wetu Bwana Simbarati aweke mikakati ajili hiyo, ni jukumu kwake, na kuna idara katika hiyo county government ambayo inashughulika na hiyo. Wego kurwa segisagu kia ruo umunyakero bobo asi county Kisii Nyaraka wikirna sensemo ya Nubia nere nigabwata ya agukwana. Kwa majina naitwa Ramadhan Ogosa Abdullahi, ni chairman ya Luo Council of Elder Kisii branch. Tulikuwa nataka tukae pamoja na mandugu zetu hapa Kisii tuendeleze maneno ya utamaduni wetu, na gavana wetu awe atengeneze siku ile ambaye sherehe hizo kama hizo ifanywe. Niganyaraka gotogi abanubia asoko nyorege koro kiabo. Kwa hivyo nashukuru Nubian community, Luo Council of Elders, tuwaalike sisi kama hizo, na kuanzia mwaka ujao tutafanya hizi makabila zote tufanye sherehe kama hiyo. Asensemo ya ye mwemusie bwe wodi ya Kitutu Central Diu Kinyarango nena Nyaraka hote abuna wanubi ni gobagendete kwa ndege koro kiabo. So utamaduni wao kwa hakika ninapoangalia ni changamoto sana, kwa vile sisi wa Kisii hatuna mambo ya kuhifadhi kama hawao.
kuna vitu ambavyo tumeonyezwa zile za kwanza zenye walikuwa wakifanya, na tunaomba ziendelee kukua katika kabila zote za Kenya. Wamasai na Wanubi naona wanaingiana katika mambo ya kuhifadhi yale mambo ya kitambo, utamaduni wao. So tunawapongeza. Igo na ate abuna na chigo ikirani ngane iyo banyaraba kubolia somo gavana we county ya Kisii. Chairman akisema ya kuwa gavana wetu atafute siku hili wawe wakisherekea utamaduni yao kwa hakika, kufuatiana ama kushirikiana katika ward level, especially ward ndio inayo Wanubi. Nitaongea na gavana tuweke siku, gavana akikubali hili akute viongozi wao ili waweze kuona njia gani ambao yenye watakaiweka iwe kalenda yetu. Goriboti digetaseni Ndizi TV kurwase county ya Kisii irithariane Brighton Makori. Gotikana na roboti ruo rumosekito Brighton Makori kugotikana na gikoro wikiranigwa ne egesa kukyukia Banubi bagotoka ime yomuchi obuzongo nigotogoskombosio asomura ibweke ombeki Rotary Club Isabel Lumumba ni gatebirubuna chisegi asensemo ya Braya nigochirera obonchoria kwirananse imeyense ya Kenya nabo igo ime yomuchi o Kisii asa baganirie abantu bonsi igotwara omwaka omuyya bwekiro bwibere na 2023 otabaringa nerimo na ekyagera ntubwate segigete ariase Europe esegi yasaririe biasara chibesa nchiyo uchumi nembe ya rentre gentege kuna inflation umuntu agwate miya ya mora kini yakororekana n'ekiziringi 10 igo nechinga kine chinkongura kini rende totemba ko baimara. We shall overcome this, God willing. Let's continue working hard and staying positive. All shall be well. Biamono mutwaro mwako muya Nyasaye abe na inu chiamate chiria chitari kwenyara na bwego nabana bali abagonchokana na ase omochi obusongo nigo litukule lero banyurwa ne kiombeke mogia community based organization ekinende kimenyikana na CBO egia Kingdom Child na bwego ne kanisa ya Pentecostal Assemblies ase bono basi bigwa magoro na kuywa chinda nigo bono bahaligererirwa na konekibona na probo banyore chinga kichinyororo ekira abantu bande bagendrete guchengira omwako mogia. Naitwa Pastor Eric Opingo. Mimi ni mhubiri wa Injili na motivational speaker. Kupatia dawa, kupatia chakula na kuwahubiria na kupatia mambo ya matumaini katika maisha haya. Maana kwa kila mtu una uwezo wa kubadilika na kuja kuwa mtu wa maana katika kizazi hiki. My name is Thomas Omenta. I'm the chairperson of Kingdom Child, which is basically a CBO that deals with the street children, rehabilitating them and trying to get them realign their purpose in the society and also in Christ. So today we've gathered them in church. We've had 120 of them coming to church today, where we've had them spoken to by some of the pastors and also people who have also been in the streets. Najulikana kama Osoro Coaches. Mimi ndio kiongozi wa Street Boys wale ambao wanakaa Kisii County. So narudisha shukrani kwa Mwenyezi Mungu siku ya leo ambaye tumekuja kusherehekea siku ya leo kufunga mwaka. Ninasema ni asante kwa uwezo wake ambao ametufikisha mahali hapa siku ya leo. So mimi nasema ni asante. Shukrani kwa wale vijana wangu wote ambao wamewakia hapa leo. Nilikuwa naomba usaidizi hapa Kisii County. Unajua sisi tunapitia challenge mingi sana. Wananchi wanatuita waizi, askari wanatushika na tupeleka ndani, community wanatupiga. So tunakuwa na challenge mingi, magonjwa yakitupata hakuna mahali tunaelekea. Vijana wangu wadogo kuna wenye hawana mahali pa kulala. Mimi nilikuwa naomba sababu gavana wetu wa Kisii County Simbarati alikuwa ameongea na sisi akasema kuna challenge kubwa sana na sisi. So nilikuwa naomba Mungu amsaidie aweze kutusaidia. Ekiombeke moboigo ekio gokorobutukia Infotrack egugiasokire roboti goro y'umwaka bw'ikirwibere na 2022 asigarango kyo Kenya ke 50 igoro yemia batebiribuna omwaka oyo ni golingwe omokongu kigima roboti oruo korengana no musiyo bw'ekiombekyo Angela Ampito. Active year, a year where we had a hotly contested election, a year where we have also had to deal with quite a number of challenges evolving around economic hardships,
evolving around food security and climate change. But in our usual nature, in Kenya's usual nature, we have remained resilient. 5 issues that the government would wish to address to make us happy as Kenyans in 2023 are: 1, the high cost of living, the cost of unga, the cost of fuel, the cost of housing. Igutikana na ripoti ruru kubwatikana na ali agendrete igoro y'umwaka w'ibiciro 2022 na ibere oyo tegere Chinsa chinkeigo n'abantu bande ase Chinsa kinde nigo banyare gutambuka ekorende Chinsa ni chinge cyatigaire ange Isato iga elio osinse Chinsa Isato elio abantu basoya so mwaka w'ibiciro 2022 na Isato nigo tokwenda soroboti ronde kurose county ya Nairobi asumo bunge bwesemo ya Makadara George Ladwa igamuganirwa mukonyi bw'umura ibwense muske Rigathi Gachagua koira ngora kubwatikana n'ikingana abiriga kubwatoka ukiaso mugabana w'i county ya Nairobi yomuske Johnson Sakaja na nigatebire na barobwo nigo bale maiga yo mugabana yo kurwa Sorogonko rwa Western Kenya rwo abantu bangi kurwa si county yo ya Nairobi. Hapana dio, yesi DC, yesi regional commissioner, yeye ni deputy president wa Kenya. Na tunamkumbusha kwamba Nairobi ni makabila zote na Nairobi ni jamii zote. Kwa hivyo mimi ni mhudumu kama meya kule na ningetaka kusema tunaunga Sakaja mkono kama viongozi wa Nairobi wale tumechaguliwa wabunge 17 ma MCS. Tunataka afanye kazi ambayo zile pledges ambazo alipatia wananchi wa Nairobi aweze kupewa nafasi aweze kufanya namna hiyo. Ya kigimo mwanchomo ligeria bono omusakito Brighton Makorinere nigo aligereiri maega kubwatekana nabachori bwakoretwo mwakoyo kitariki kiandacho mutinyi ogatano gatatu mwakoyo abigo muraibwense omuske William Samuel Ruto agachoro kubo muraibwense na araria korekanire usakorire gwikabonika bono okwariganirio roboti oruo asinchira yobekiranu ronyore eliunyare kwemanya. Omwaka bw'ekirubere n'emerongebere hanene nigo koinyorwa sense ya Kenya ekera Kenya basogete na kwenda gwaka chikura erigonjoro lyobugambi korwa sobugambi bwachubiri ase obojori obu na manga korekanete ase obojori obu bwanyarite bu kwamereriwa na bamereri bali batanyarite chikure chikurwa somo bwasimyo moja wani Kenya kolende ekambirike kana chabuna murai ose obomo bwa Kenya kwanza ni bwabwete chikure echo. It is our finding that the declared president-elect attained 50% plus 1 of all the votes cast in accordance with Article 184 of the Constitution. Fellow Kenyans, on the 9th of August of 2022, Kenyans participated in an election that ushered in new leaders at all levels of our governance realm. Hereby declares that Ruto William Samoei has been duly elected as the president. It is a wonderful evening, and I want to thank God that we are here this evening to witness this momentous occasion as the people of Kenya restate what is in Article 1 of the Constitution of Kenya, that all sovereign power belong to the people of Kenya. Ekero Ruto anyarithika kwira chigura nigo bona monjorori anyarithika okorwa asomora yomokoro Uhuru Kenyatta gocha asomora yomo ya Dr. William Ruto. The last election was a difficult moment for all of us, but when I saw bishops in Bomas praying for every moment and every step of the way, holding vigil across the night so that Kenya can have a peaceful election. Asentunde ntangani murai Ruto nigo umeranete ne parasa ramawasiri ali alenga serikali ya Jubilee. How are you? Very good. Bari yako Yatani? Hello Waziri. How are you, sir? Very good. Haya. How are you? Boigo Ruto nigerete chinga kina gochora bagwasiri abaya asobokorari bwa Kenya kwanza. Minister for
education, Ezekiel Machogu. Hekera nyardiga kwa chora niga waboreti wawasiri bonsi okora ba Kenya emeremo. I haven't appointed any cabinet for any region or for any county or for any community. I have appointed a cabinet of Kenya. Boigo asensemo yogo ikarnie ira heri ya Surafan nigo moraibensa nyardiga kuchaki umoroberio oyo. Hazina hii chanzo chake ni kwamba tulitembea sehemu nyingi ya taifa letu la Kenya, na kila sehemu wananchi wa Kenya walituambia wanasumbuliwa na fuliza, wanasumbuliwa na mashailok, wanahitaji pesa ya kuendesha biashara zao. Asensemo yobwagaji winyomba yumekanitebna affordable housing boyomoraibense na nyarde gakoyochakia. This project is very important to us because it will help us sort out one estate called Mukuru here. Mukuru Kwanjenga here, this Mukuru place, and I was there, I think, a week before the elections. Unisaidie tuwe na housing fund ambayo itatusaidia kufanya mortgage. Asensemo yejisemi moraibense na habwate aya agokwana. To provide for this 100% transition, every primary school should have a secondary school. Even in the 844 system, that would be where we would actually be going. Asetaro ya yego jasi jinse chisiko moraibense na chedo ikasense ya Tanzania asa kwandede yuliyobwama debwense ya Kenya na Tanzania. I have come here to underwrite that increase in trade is where we want to go. We want to increase our trade between our two countries from now 45-50 billion Kenya shillings, a total of 90 billion Kenya shillings. We want to double that trade. Boigo na jeto ikasense ya Ethiopia asanyarde gakuigoro bokoreri we kamban ya Safaricom. You people of Ethiopia, you are lucky. You have a genius for a leader. Boigo moraibense na tarete go ikasense ya America asebono banyorande na baraibande erigo kwandro bokoreri bwe Chinsa cha Africa amonense ya America. With the know-how and with machinery can take advantage of the huge land resources in our continent, the big population in our continent. Instead of exporting commodities, the US should find an opportunity in investing the capital they have, the machinery they have, the know-how they have, so that they can produce for the African continent in Africa. Asensemo yogo chenji kwelire nigo moraibense achedo ikasense ya ichi. Instead of struggling to power industrialization using dirty energy, which is costly and destroying our planet, we want to make a case for developed economies to decarbonize their production by directing industrial investments to Africa and making use of clean energy to manufacture for the whole world. Asensemo yoko imukiriri birengo bya uchumi na kwanede na kiense takere kubaterna ne byombe binde eliko imoki ebirengo bya uchumi igoro. Leaving anyone behind. Let's move together. It's the best way to grow the economy. Asensemo yogo simekemete. Planting a tree should be the most urgent task for each one of us today and every other day. Asensemo yobolendi nigarwede kuregetindiko chiase abasagani. Mimi nimesema leo nikiwa Turkana, watafute kazi nyingine, kwa sababu hiyo haitawezekana tena katika taifa letu la Kenya. Oigo moraibense na nyarede ikawikirani asogotuma amachoni ense ya Kenya ujaseze ya Congo. You have promised us, Heavenly Father, that you have promised us your peace that goes beyond human understanding. Ilikobeko moremba asensemo eyo. I am confident that you understand the immense nature of the mission you are about to embark on and the expectations that come with it. Your resolve to always execute your mandate, often in unforgiving situations and conditions,
to the highest standard has earned the Kenya Defence Forces accolades in missions abroad and ensured the same back home. Boigo nigo muraiwense arwetege kurege tindi igoro yamangana ya mariogo yobotindi mambo ya pombe haramu tutakabiliana nayo asensemo ya kemerige chae so that we can begin the journey to add value to all our teas, create jobs and access better value for our farmers. Igoro yugo chamo na kubeko mrembe asense ya Kenya. Nitajenga katika hiyo msingi ambayo mliweka kama wa Kenya, kwamba Kenya itaungana na jamii zote za Kenya zitaungana. Ayungati ya aliomurai wense Dr. William Ruto anyareka okora inse ya matuko emiyemo anyareka kobobisi ekaronto jugutambuka gokia somwa kabijiri bibere ne meronggebere nesato nikotosemere tubine serikali ya Kenya Kwanza nezikokora amange. Kuripoteri utaseni Candice TV idariane Brighton Makoli. Biyomono kegimo mwancho murigeria bo television ya Ndizi TV oyuno musekito Brighton Makoli kurigeria ari murai bwense ya Kenya muske William Arap Ruto abiriga kora kurwa choletwe no murai bwense ya Kenya bwentunde ya gatano orobono gwikira boniga ni gobono amasaki baito bagenderete kwe arigania kurwa sesemeria Kenya Stadium obutuko bwa rero nkagete na bwaba bagenderete guturigia gabwo ase ngocha bare ase tibiao Brighton Makori nigo ariganiri kibia kigima no ari sesemeria ya Kenya bakubwatira na mukogoti Joseph Esbonyamete na boigo Victor Mbaka no bari sesemeria ya Kenya tegekendeo skurubono nigo taite to bwatira na borobwo gose eyemo aseyemo kurwa sesemeyo onye babeire ange Petronila Frida Kirbong nerongi weto lensemeria yakabere bono Frida Kirbonye kongi wete chingaki yes ngote bigunga nagendrete kweroberia kegima oyo kwa Frida Kirbo nero lensemerio ya moino ase stadium area ya Kenya ogendrete kwearigani ya kegima asabantu bakutambukira umwaka gochia chirwibere na meronggebere na Isato basani na nke balensemeria Faith Stani oyo kwa roraga igasumuroberio obwa Gusii Urban Blaze kigima gachaga na koleto morero kigima no akalensemeria na boigo no mobunge obadia barongo oyuro musai kigima nigo alensemeria nigo bagendete kuyarigani kigima entagete eyamaseyemo tubwatrene na borobwo kurensemeria moino mbaka nyaga tuigwete alosi asari kurensemeria moino chingakina chechi togendete kuyarigani kigima elio banyare koba ange kigima biamono kigima omose kito Frida Kirbo kurese semo ya kabere nyoko ngwete libaganiria ho Mbiamano sana omoraria John Kebatini gongo gwatete ya maseyemo koruga iga asensemo ya Kenya Stadium ase abanto omuganda bw'abantu bere gogwikirana ase Chinsa mechiga nabo igokoene kibuna ngo tambuka bare omwaka korwa ase Chinsa mechiga omwaka yiga bwekiri bubere emeronggebere nebere nigo beiro omwaka omukongu sana ase abakenya ase babiri bagwetera amangana amange ekero korigereria omwaka yiga nigo twalire amange kero korigereria se kalenda yechisemi yabeteke gonchereria ekero korigereria nga amatemu amanene KCPE nabo igo KCSE nigo abeteka gokorwa chintunde ibere ase omwako yiga nabo gekero korigereria ase omoroberi olio CBC nigo aborokigwa bekirasi kia isano nemo babete bagokora amatemu abo akepse igona monchereria aberega kwenekigwa ase omwako yiga ekero to korigereria nga nigo obogambi bwa betabo kwererwa gochia ase ensemende korwa ase yokabeire omoraibwense Uhuru Kenyatta gochia ase oyo kabeire omokonyo ye Dr. William Ruto igona mangana mange aberega kokorekana ase omwako yiga bunorochega iga ase nsemo ya Kenya Stadium nigo omoraibwense meyeiga obadia baronga beire omorayo mutangani ase orogongo rwa Gusii kwene kibuna ngwariganiale omoyigo monene kabisa
soko ne kibina bamenyi borogongo ruwa Gusii ngotambuka bale omwaka korwa se Chinsa mechiga munoroche omwancho muligerere ni gotobwate abantu akorwa orogongo ruwa Gusii anene mono ntobwate abasani nabo igo abantu abange babere bagokerana Chinsa mechiga elinde gotambukira omwaka oyo iga igonta gete tomerana nabarabwe mese yemo batoerere nakyo omwaka oyo iga obeire nara yali babere bagwetera ase omwaka oyo iga nabo igo bagototebye omwaka ogocha ningikeri baganetie gochigoikirani anene mono korwa ase serikali ya Kenya kwanza nara babere bagokora ase omwaka oyo iga no mwaka olio gocha ningi barabe bagoikirani omwancho muri etiancha kire asoko bako kwane gwokobe ase tokomerana no musani mutingu kabisa korwa sorogongo rwa Gusii akwanere litkolia rero ningi acha gokora nabo igongi kyagere mekirige tambukira so gotambukira omwaka ase Chinsa mechiga no mwaka ogocha ningi toraga ni korwa sale anene mono asensemo yobosani karibu sana. Asante sana asa Marieta mama etebuna MC Kudu omoisemo we korunya byosi Kudu igobono na chirega iga andake asogo sangamo tutamboka omwaka asobwamo nande nagokire sana konyora naga iga nabantu ba minto ba Gusii ngima no torega iga no togokoresho ga iga tore asobwamo togoshea togosangamo igitawe kemo togogetebuna turamo abana bamo challenge abira so mwaka oyo igo geso chagete ko January mbaka bono ikire no cheto gochikonyokora nande bono igo bono challenge chiabena chianda ke chiagera tomira naga iga tujisonsora nega iga toragira maso bwamo totenge tochenge omwaka oyo ndeko gochikosaka ochake no buya totenge omwaka oyo obe koromo toerero kerkenda ebuno mosaningi to expect korwa soro mwaka ogocha omwaka ogocha ne bangire kivyangu rende nimbangete ebintu ebiya bigo chigocha ebintu mbire bigo chigocha ebinyi byo mwaka omwenyi buna bono rero engoma nere yasoka tosterete na Love 254 it's a gospel song inasema juu ya mwaka mpya so igobono tuachakire ebintu ebinyi mbire bigo chigocha ebinyi nande bigwansa nande togosabamo gendere go to support stadium gendere to support ngiora tebi chifans cyagwa babere bakogosira omwaka oyo igo mugima omwaka oyo no beire ne challenge nyinge chifans cyane ngo basaba ngambuya mono sana mwa support rigesa mwa chagete go support mpaka sina ikeire buna na ikerega in fact vile nilianza January sikuwa penye niko sahi and I thank you so much na ndigendera go support na mbogendera no moyo yu ngiora te yo morai obadia barongo korwa Chinsa mecho yo baligani asomo yego bwiri tkolia lero in fact onero morai naro liro chakire omotindo muya bogo to support abantamo oretira abantamo nande asomo yo ayo atwarete tiagenderere igo amatuko buna kunya kwenda nyakoreta abantamo and congratulations of badia barongo keep that spirit kanyakoreta abantamo tonyago sanga iga nalitoko goka kiretoramo nyigwete chifans cya kurense mo bagendeta go shouting atiganda agere ngikegento gasokyo gotero kukerekende ometekere omuziki nabo okoligereri season season yene Yesu gukuna nene yeliragere tukaranda katika tasokyo gotero ko gwanzumi craidro big up inzumi craidro aso ndigereti congratulations bro tuebe mechanda yonsi ebinde tueteire corona ebinde ebyonsi pi turagere so vile tumefika hapa acha tukule na hii season ya Christmas tigatoragere in fact ndo maana tukatoyo song season ya Christmas tigatoragere tosherekea asobwamo unatuachire igabono igo tigatoragere sasa hiyo song asante sana sogo sanga na inte atigo tumerane nero mumenyi korwa Chinsa meyega nera totebina kyakorwa nelitkolia rero ngitwacha gokora no mwako yegana kyobeire mbia mono sana nchenkoro Charles Mugunde constituency ya Bumachoge borabu rongwa kachikura ndeno mogoko sana ekiagaro mugambia twareganiri gaiga toro mwako muya monere elinda totebie Amayia bwate atwareganiri aso mwako na ndebo igo polling station ya ne berenge ndo chabanto no baichire gaiga
mbaikora rero mbia mono mugambi nimate nabangeta manga se abantu baito kero kenda ya sense mayagona kyo mwako yo igobeire mwaka yo 2022 obwate meroberie menge mende mekong chi challenge nkong abana inchi mbanya oratie pasali elinde basomeria abana babo nimanyete nga serikali ya etia nande neche bae elinda abana banyore chi fees baende gasoma inara makongwa manene kero moiboli akorera nanda manyete nga mugambi buna swete nanda wanchi base ichi achire na chienane nande buna aliete chira cha boro kana kongainereri ndeto wisheria abantu mwakomboya abantu baminto ngo baganeria maya ekiagara ino abantu abaya botambe nande mogoto yeria tosirane tosiro mugambi togenderera magenderera yarioka asomo chandole na togoteberani una abantu abamo elinde totangana ase amagenderera ase binyore byeito mbia mono sana mwancho mulieni gongendete gosanga n'abantu kuruga ase stadium ya Kenya abagendete gotorera naki omwako oyo iga obeire karibu sana. Asante. Kwa majina naitwa Sharon, kwa jina ya usanii naitwa Shi. Nimetoka upande wa Jogo Stage Miwa. Mi ni mkaji wa Kisii na mi pia bado ni msanii na represent wasanii wote kutoka upande wa Kisii. Pengine huu mwaka kwa upande wako umekuwa vipi? Kusema ukweli imekuwa challenging. Kwa upande wa usanii tunaweza sema support ya county nayo inaweza changia kwa ukubwa. Na tena nashukuru Honorable Barongo kwa kutusupport, at least tumekam kwa hii show Kenya. Na vitu zingine at least county at least msupport wasanii. What do you expect from She next year? Next year I really want to do a lot of music, but your support, subscribe on our channels. Search channels chaito, please subscribe, share and like. Asante sana. Tigangu merane na ende na abande na barobu batoerere na kyo mwako yiga obeire. Karibu sana. Nabo koligererie kamereli. Asante sana. Kwa majina najulikana kama Gilbert Ndemo Nyakundi, jina kitambulisho, lakini jina usanii wananiita Gilly the Entertainer. Natoka ndani ya Master Plan Event na pia niko na kikundi ya dancers zinajulikana kama Kisii Dance Academy. Mwaka huu hata kama watu wanasema imekuwa na challenges, pia imekuwa na mazuri yake. Kwa hivyo tunasema ni asante kwa Mungu, manake imekuwa na mazuri na pia imekuwa na yale mabaya, si ndio? Lakini kwa zile challenges ambazo tumepitia, kama mimi ambapo niko na kikundi cha wana dance dancers Kisii Dance Academy, ukiangalia most of the events unapata watu wanachukua pale wasanii nini, au wanasahau kuwa hawa dancers pia wanahitajika kwa event, manake huleta ladha fulani. Ukiangalia dancers most wanalitanga ladha fulani. So kwa hivyo mimi ningependa kama mwaka ukikuja mwaka 2023 angalau wale watu ambao wanafanya organizing ya events waweze kuangalia dancers so that because wanaleta entertainment kubwa kwa events. Alafu kwa sound system, ukiangalia event yako ndio ikuwe mzuri, lazima ukuwe na sound system mzuri. Ndio maana wanasema kama mwaka umekuwa na challenges, ukikuja mwaka 2023 angalau kutakuwa salama. Watu kama ni event yao, tunashukuru mheshimiwa MP wa hapa Obadia Barongo, asante sana kwa kuleta watu pamoja, na pia kitu kingine kwa kusupport wasanii, manake amefanya kitu muhimu, ameleta watu pamoja na pia amesupport wasanii. Kwa hivyo tunasema ni asante sana. Ikifika mwaka 2023 wale waheshimiwa wengine angalau wanaweza angalia kutoka kwa mheshimiwa Barongo, pia wao waweze kuleta watu pamoja sehemu zao na vile vile waweze kusupport talanta za wasanii. Asante sana. Ambie mano sana mwancho mulieni otogendete gusanga n'abantu kuruga iga ase Kenya Stadium abagendete ko kwanera na kyo mwako yiga obeire tango tusange n'abande na baro batotevi ase dekeye moiga asa mareta nkoro kwa MC Fabian nkoro kwa Resedi Asoneka wote bambi ase umugambi Obadia Barongo amefanya kazi kubwa. You know it's not that easy kupata umugambi akoreta basani amomete bagose bagoteba umuziki ninki muziki neriogo aroche n'abasani baise kunganamo bajenge pamoja n'abantu kwera muziki okoreta abantamo bibachishide chonsi ipi babika amangana ndaba mutu abamaya mwako bwerere chi challenge nechinyinge bono yogo chikoso tokosabana yo monene natokonya na natobwere atwigorera amangana abebuya sana naye pia bango nikikuru. Kwa majina naitwa Duke, but majina ambayo natumia ni Konki. Mimi ni msanii na pia ni producer ambaye nafanya kazi yangu hapa town. So mimi nashukuru sana area MP hapa kwa kazi ambayo amefanya kwa hizo event kama hesabu si rahisi wasanii kuungana kufanya vitu kama hivi.
Sasa hii mwaka imekuwa ya challenge sana, but challenge ndio tumegrow kwa industry, tumepitia mengi, lakini tunaenda kuvuka mwaka. So tukivuka mwaka tunaomba Mungu atuwezeshe tuvuke mwaka salama, tukasalama. Ndio ombi langu na ishia watu ambao wanaitazama Ndizi TV mwaka mpya wenye fanaka. Asante sana tiato korere asomo sibatyo yigabo chabiri no alegega ndi moroche ngokorerore. Ancho samareta Ndilen Kirubo lakini kikusikia vile konguti kwa ni Kiswahili. Tunashukuru sana MP area wa hapa, tunasema ni asante sana juu kuleta watu pamoja vijana hivi amefanya kitu ya maana sana. So tunasema asante kwake. Wenye yako juu tunampenda tu sana, hata kama mimi niko Gusii lakini tunampenda tena sana. Na tunaomba tuombe Mungu atusaidie 2023 kwetu poa, na kiongozi wetu endelee tupoa na endelee kusupport vijana venye amekuja hivi, pia viongozi wengine wakiona watapata mfano wake na endelee kusupport. Tunashukuru. Botaberiwa na tu ikerira sense ya botatengo na kyo mwako yobeire na endo mwako gochangi kirito expected ko sorry. Samari ngoro ko chabiri Nancy ekehebe chabiri mugandi virus. Umwako yobero mya twanyaro to kurumo twikire umwali umwako yo tokanya sabya mano muntu mutangani ngente tangani alafu mnanje chabiri ngwakira momento nga biyamano azokundira na noro chimna mbigire garende na bero muntu mugima onso ire industry ongire freedom na noro chitari bono nje ekedingo tebanga abeboli bali bandikire tiko rugari TV ga kiabana bana kibo bata staranta mo mbamba sako basiekera wapatie freedom banya ku practice ibintu bite uiborita korango mwana gako nyokie simege simiaga kona ko record umuita abwento ko mo freedom you or record ibintu bya na noro TikTok cyabana ba abeboli bako kazira bana you TikTok you ne ibintu bya YouTube mbiro bikogera twamanya ntuna abeboli nga abana baitumbo bata talent asego abeboli bala abana bakora ibintu bya recording ngali bye kenyoro na inde ndara akora tiganga kereo mo gambio mito obadia barongo asante sana sengencho omwako na batawo gutambuka abawo gutambuka rebye kaga lakini oamuire gucha sekenyoro atotambuke tuwensi asobomo ngumwakera ngambia mono na inde gente ekenene pi kunyura abasani okuno go support musani hiyo ni yani kusupport musani kabisa alafu egente kiyangelinga tatabetinga awasani wakubwa wakuje peke yake akuditsi igatebana wasani musani even the upcoming umete ko ruwake rogo cha as platform ekoro ki umotaro go pick atiko konya go chibusese producer chito no chirega babo Augusto babo doctor begin kila mtu wako hapa. I'm so happy. Asante sana mbia mano sana umwancho mulieni otogende tukobwateri ali agende tukokorekana ku Rwega Kenya Stadium ase twabere tukokwana nabantu abo babere bakwene kinaki umwako yiga obeire ndo umwako gocha nara yali baganetie goikerania igo mwancho muligere antogende tukokomanya amange tobasa gusika tobasa konyegera gende agotengera gitaseni ke Ndizi TV obona bubwansu ubwo mu Gusii retari na Frida Kerubo Ndizi TV ngokoiranira sore John Kebati biyomono kigima Frida Kerubo kurwalia ase stadium ya Kenya ase gwakwanire enabasani gabu na boigoro oroche maiga yabo gabu abana inchina bange baikire kurase Amayia iriyo egochigo chengiro gukoro mwaka bukiri bwibere na 2022 na boigo chakuma kondo munyia bukiri bwibere na 2023 mwanchu murigeria n'intumne television ya Ndizi TV bono no torega gabu goika umwaka unchuririe Hado kaletera yema seyemo buna bakuchaka gabuo amangana makonkigima mneko bwatanze rocha basani baikire gabuo ngobe kabale musiki makonkigima na hotole yema seyemo gabuo mbana gotebia aba sakibaito no valense meyo Joseph Mokogoti esbon yamete Victor Sultan na bwo kwa Frida Kerubo bose no bigete kambi gabuo bya kigima mbia mono kigima mwanchu murilia tengeli bageli gwakira ngambia kuru mwako gachagite Kobiriko kobana intwe kwahigireirie meroberi yaito meroberi menge kigima kurukertwe chagete omwakoria onde oetete guikaboniga kwatubwadisiri asamangana mange meroberio kuruensakia kuruke meroberi documentaries amangana Amayia chingero naboigwe meroberi ndeme yatwa chakiriboniga kurwa as directors ba Ndizi TV naboigwe na management ya Ndizi TV na bakulimire mu bonzi biba Ndizi TV yonkwera bageri gwakira ngambia mono na ukubolia omwako gocha bono nalitwa soete emyaka ebere buna Ndizi TV mwako gocha boigo tobwatisie entutwero bereti kigima gaiga kwene kyabuna orogongorwa gusiro gima gotonyora rure Kenya na boigo ensingima so se mitando yaito ya YouTube Ndizi TV News onyare subscribe na boigo Facebook Ndizi TV News Digital na roto follow eliunyale konyore merobiri yaito Chinsa 24
bono tigangiriri bageri kumwakira ngambia muno uria obeka chibichi chembeo na boigo kobekeri ogi nigakuru kwa Petra Mokeira na boigo Joshua Auta na hero yule nsabu roche okoretera mangana maiya senkira yomunwa bwibimanyiririo inche nigonkuru kwa John Kibati tumerane omwaka bukiri bwibere na Isato biamono.